Bok ljudi, evo snimamo Skywars na Fade Cloud serveru. I ovdje je moj rođak Marin. Craft XD. Ajmo. Da. Ja ću ga pobijedit naravno. Vidit ćemo to, ajde. U tome sam najbolji. Sekundi. Ovdje su zapravo najbolji itemi. Da vidimo. O, brate. Dijamantno dobijem, brate. Sad će mi TNT kad ga ne mogu zapaviti. Dobijem sve iteme dijamantne. Sve dijamantno dobijem, brate, šta je ovo? Želite mi sreće ljudi. Tako. Čekaj, ti šta? Ja ti neću reći ništa. Kad dobijem ovog odlika, ili će on mene? Tako, on ne ubio. Jao. Ok, imam sve što mi treba. Odo nekog ubit. Evo tamo je. Gdje? Tuče me s jabukom, frajer. Evo crkva. Uzmač ubi ga, brate. Tako. No, frajer me sa jabukom tuče, ono. Mislim, on ubi u kraju. Tako. Evo da sad napraviti neko sranje. Znači, kod ja tam dobijem lika. Lik imao dijamantski mač ubio. A gle ovdje nisam našao. Ta lik, eto ga, ocenjega, neću. Imam zlatnu jabuku. Jer onaj nije, onaj je slab nekako. Ajde, crkni. Crkni, 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 crkni više. Tako. I tamo lika. Crkaj. Lika. Crkaj. A ovo ne mogu više enchantat. Evo mogu možda... Čekaj. Mogu kacigu možda. Mogu to. Pobjedio sam, to. Ok ljudi, završili smo sa snimanjem. Ja sam naravno pobjedio. A ovaj je crkva, frajer, Marin.